Bhutila. Samolo drink the pewa ning tabane nga tuji shugi ani nganzu de tsobaki tu mangone pizza mango pesha tujinang tanda de nganzu campaign la nganzu bebe community gi gyabgyo yo wa dang ani kanji tone shanda binare volunteer tanda kasing nganzu gi campaign go zu wane chene sign de zo mangbo garga chin sangma ge haru baru chene chale mangbo nang yore di ngangone tangne ning 타고네 도지시 슈기 이제 돈이 주나 deep appreciation the year 아니 참말로 그런 참말로 도지 낭시 차지다라 또 단다 진들라다 구설라다 란질라 아니 다들라 참마기 숭요레 단다 로드 파크데일 하이 파크 트레저투미 레가 체와디 디강라 로숨 Ontario Trezogi Chokshwe ki lega chewadi tenzo sangmata ngansu ki mixe tanda Parkdale High Park nanglo la pheba chupu community la result da pentawad ki lega member ngansu riding gangza nanglo la lega chene result concrete ne to yore ra tape chachana nga de Parkdale chupu member Hanzugi riding neighborhood Kawa Donare, High Park, Baby Point, Bloor West, Junction, West Bend, Roncesvalles, Soror and McDonnell, neighborhood Mambu Yorwa, Nga Kawa Donare, Pula Kirangi, Dich Hemaso, Indi Yakuchung Masu, Indi Halam Kogumare, Sangma, area Sangma La Tona Chukshumbote. Mimang kawala kare gogudu community gi kangye denzo khande set gudu di onne thangne no dippe gale gyani ani di chene ba ang kawa thanda dona thangi lanse lagi songware pulla gi lega khare chi me denzo mimang gi hago gi yore ra nga khwa dona mimang nga ngo shingi yore ani tha di chene ganzu thalo de Canada gi 2025 election di la nganzo di riding la halewa competitive yore ra nganzo di riding di thobia gi chance yaku shu yore di tanda mimang gi lo du lega chewa gi hago gi ani yiji di shagi yore yangyo ra so ta nyegi dela lo du khare khare che yi me de sangma mangje khengi yore ngarang tanda de thuzu di 타 계시 캐나다 어로와 낭로랑 간주 우숑기 투미지 차투나 아니 디 간주 창말라 간데스 펜토그르베 아니 파르멘트 어로와 낭로라 수수 나랑 토네 차시 도지 상로 도지 카레 여베 혼디 쉬고 삼소 타 당보디 창말로 캥기 열에 단단 간주 일렉션 갑라 keje chakpata TV news denzo sangwala mangbo khebgi yore nganzu tanda de Canada nanglo la foreign interference shukchumbu shu yore ra di tanda nganzu Canada shung rangi foreign interference commissioner rangi sungu yore longbat sangmane Canada nanglo la interference shuk cheshu di gyana shung res lagi yore ta di nganzu phebaji ngindu gang la Inde susu tade Canada da lungba chile du gan la lungba shemba mixe gena shungi inde interference chadu gan la khazu ninga ye me de ngazu ning ha bu yora baba jing ba sang ni ani ngazu tanta parliament nang lo la foreign government khare mo khare na registry chik so ya di su khawa sunyum de keji shegi ye me meeting ko khare gi ko la ye den zu changma document che to ya 가질란 도큐멘트 채통나 아니 모니터 차트고라 더 저우직 한다 차대열에 더디 페차시나 나다우직 어로발라요나 안주 베베기 experience 안주 베베기 voice the foreign interference nanglola participate 채토와 아니 디 registry 디 모네탕네 서토와기 advocacy 채토고라 아니 디 안주 데 도미 톱당에 lumba 상발라 데 한줄라 임팩트 마차와기 소토와차고요레 니바디 또 탄다 야 심바 네즈 춤부지 가르치기르스나 immigration
상말로 캥기요레 단다 슝 나로라 immigration gi keje ta jema team dun so khandis jewu gyabgi me dun so sama keje mangbo chagiyore tinsang de Canada nanglo la immigration the immigrant mang thagidu ya Indian de di chigdu shugu dun so khandis ra gogi yeme dun so keje pe chumbu shiyore ta di gansu election gi jela immigration nanglo la team jewu mangbo thepgire ta team dun so jewu thepdu ganla ta nganzu sau nganzu pheba yindu ganla nganzu sama da immigrant ni la ba di nganzu immigration team dun so nganzu la unfair ma chawala ani kesi mixing nganzu pheba ji yindu ganla nganzu gi shugu dun so khari khadu yitaw ji yo mar ba black and white mar wa nganzu gi explain chogore nganzu gi experience de khande yi me dun so changma because shungla understand chetwa ani team de khare mo khare na nganzo lo no ma ke wa chik se to gorwa ta di chene ani nganzo ya tanda inde team jewu mo tabdo gorala ya di la thonang che ani team di khare khare che khogu do di nganzo advocacy che to gorwa sumba di ta dai di nganzo ta overall Canada mi gangza gi experience re nga khawa campaign chega duna nga 미망기 고든 라케지 망보시도 가나 참아 고고도 땡상 간주 Canada la the kersa the cost of living affordability the cover dugiores ra housing thorne ina re groceries ina khare ina 공체로 슈치여레스 라 the gansu Tibetan community in the gala gansu immigrant community re gansu experience danda tawa yungure cost of living the chumpu chagire the nganzu chupu member nganzu future generations the kandis nganzu la yaga soe ani brighter future konzu so stable chagowe nganzu sangma ke chumpu chagiyore ani you know like mixe pama indu ganla pugugi semde yore nganzu shongezo ngarang so gi future kola semde yore the nganzu Canada la kandis life build chetwe ani quality of life the yaku so towe the mit sangma gi experience the la semde yore ta nganzu pechashena thanda ngarang party NDP indu ganla nganzu gi thanda bado ani mixe thanda lo shi na lo la khare cheresena mimang gi ta ngune thangne go to goe healthcare odi mixe thanda Canada na lo la healthcare yo di NDP gi chene charwa ani denda na shi nganzu gi ta dental care sere dental care data hansu senior chamalo tanda la senior chupu member buguzo ani lega chini ya insurance menye chamalo ta mela jinanga wala Canada gangza nalo la million gu 9 million Canadians la so soeda so changwa soeda checkup chedan so changma so health card na chi chiga dental card chik soyore you know the indido wanzu pepento wachura daga nashi nganzugiya menju me gi chedu ya card sawa chik soya tapchi tangyore ta thanda nganzugi me mixeni the nganzugi contraceptions da ani diabetes me ra denzu ni thanda Canada khawa yena ani peshate mogo agi plan di ta charwa ta di chupuni member mangro shimbache ani nganzugi full plan di pechashina nganzu Canada nanglo la healthcare system du gangla doctor the hospital la du gangla peshate mogoa ani menju the me indegi khare na die peshate mogoa khachin sena healthcare di nganzugi ta Canada po che gwagi system chigiore ani di nanglo la pesha me ya you know me denzo khare na nyo mathu so mathu inde pesha ge kange de mewa khachila na so ni changma healthy yo na ani nganzu economy ye shukcheru dugi res ani di research gi rang tong gi yore doctor ko to chama gi lab gi yore ta di nganzu gi samba kya changbo tang ne long term planning gi chadorwa so indi thone nganzu affordability khare mo khare ina tanda mixe gi economy tanda Trump da tariff da indicate mambo yudo gala main di khare chagi resena
Anzugi life the on the ground everyday daily struggle the kazo kako chagi ye me ondi ki keji chagi ora ta di nalo la kha tu mimang so when it comes to basic things like healthcare the symptom mache ki chedu ni nganzugi plan the forward so yore ta daga nashi nganzu plan mangbu yore housing mix it pay can chubo yore anzu tanta de housing ki situation mix it Toronto la yudu gang la kazo kong chubo yore dan so sangma kengi yore ta but these three areas la nganzu ki mimangi ta quality of life and mixing nganzu peba jikudu gang la nganzu Tibetan Canadians mix it samlo tanta gang la khandes ti chagi yore me on di ki parliament nang lo la advocacy chetu ki the possibility yore kharchin sina ta tanda Ontario thuzo nang lo la lega chewa di den sama Ontario nang lo gi gejerwa the Ottawa ushung le tuna the platform dingji chero shuchin ra ndaga na shi susugi impact pe chero du yore you know ani ngazu pe chishina nga dojik pagelle tuna it's not just about Tibetan community or Ontario or Diagon Parkdale Hypercus Canada gangzagi ko leke chishegi arwa so I think that nganzu pechashina the experience that sangmalle tu and difference the impact so the potential the chero shuchi le so in the dawji nganzu community ki shape chetu gi khokap chilegi yore ani di chene nga chamolo da diri da pe yore gyakyo yo di nga tujin ang shugi ani tanda nganzu ngoshimba Parkdale High Park the nganzu riding la ngoshimba tu changmala most important the wishulu ya dire ani tanda sung yore tanda Easter weekend imashi yore ani election nimo di kesheshe da ulsigirwa ani dudu kangla volunteer khazo manga yona ngazu lega de lehela ro da 차수고 용거래 아니 참을로 간주 tuzu 인하래 니마 제가 인하래 니마 직 인하래 창박이 difference 로과 제도에 친구지 차게요래 가르치는 세나 the election the one time is going to be a very tight race 아니 간주 the difference the 가르치게 되잖아 간주기 on the ground 라 volunteer 가주 예매 아니 간데스 간주기 vote the tend to be 예매 Again, thank you so much.